अहानबदा मरुओइबा पाउ लमलाइगी सनाबुंगदा नेचुरल ग्रास फुटबॉल प्लेग्राउंड अमा सेमगतनबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना उरेफ उयुंग तमख्रे मोडबुंगदा �K𝐲𝐬 नि चिंगनबा खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगना यू थकी हाइजुना तमथीना फुबदा कुकी नुपा अनि सिरे अमा थीना सोकले मीटे थपालोंदा था खुदिंगी पुथोकपा लमता थागी लाइनिथौ सनामही मपाउ मरी सुबा एडिशन फोंख्रे Political crisis lakpa matamda thengnaba ngamba luchingba khanba mathau tai haina political activist Maheshwar 𝐿𝐻𝐸 haikre Northeast Windona sandoksariba nungthilgi paumiyeng tabiriba singbu chan maibamna khurumjari hauzik pau sandokna pizari lamlai Chief Minister N Birena ngasi Imphal East District ki manung channa leiriba lamlai playground natural grass football playground ama semgatnaba ngasi uref uyung tamkre hariba playground asi semgatpada punna lupa crore 9 lakh yankai humdoi rom changna paikhatgadabani semgatkadoriba football playground asi ki akoibada RCC gallery yauna semgatuna मियोय लिसिंग अमगा चमंगा फंबा चनगनी मालेमगी थाकता सेमकत का दौरिबा प्लेग्राउंड असी चई अमगी मनुंगदा लोइसिनबा पांदम थमले डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने संजुना ngasi पांगथोकिबा थौरम अदुदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम पावर मिनिस्टर थोंगाम विश्वजीत महूत मिनिस्टर 𝐁𝐄𝐰𝐬 वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर ओवांगबो न्यूमाई हक्सेल के मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन PHED मिनिस्टर एल सुसेंद्रो एजुकेशन मिनिस्टर थौनाउजम बसंत कुमार मिनिस्टर सोशल वेलफेयर 𝐿𝐻𝐸𝐬 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खसिम वसुम राज्य सभा के MP महाराष्ट्र लेस्टिम बसना जाउबा लमलाई AC के MLA खोमंताबम इबोमचा यस के डायरेक्टर टी फुलेन मीटेन चिंगबा मसक नायबा मियोय कयाना सरुग्याकी Lengaka suspension of operations su chatnariba kuki militant group kuki revolutionary army united �KRAU oigani haina thazaba mioi singna fubada mioi ani sire aduga amana sokpadagi laikana khre hari paugi likhun amagi matung inna hariba thodok asi ngarang numidang pung 6 lom taba matamda modbung bazar da thokibani hari thodok aduda laikhidraba mioi ani adu sapar maina dagi janglunglang amadi kholef khundagi jangmilen kawi asiba haksang animak modbung da leiba letpau hospital da thamli hari atopa सोकपा मियोय अदुना पाउमिनथांग मसागी चई 53 लोम सुरे अपोपगी मिंगना देनकाई कवे थिंगबांगजांग विलेज तगिनी हरी महा का हेना सोकपदगी दिमापुर द लेबा हॉस्पिटल अमदा लाइंगनबा पुख्रे मियोय अनि सिकिबा अमदी अमना थीना सोकिबा अदु �KRAU नि चिंगनबा मियोय सिंगना मयाय काबा चिंजाक यु थकलुबगी दमक का हेना फुबदगी थोकिबनी हरी थौदोक अदुगी तुंगदा मफम अदुदा मियाम थोकना रक्तुना इरांग साकलकपा अमदी थोकनिंगदबा थौदोक मखा ताना थोलक्तनबा पुलिसना सेक्शन थौरांग कया लौखतग्रे हाइना पाउ असिना मखातारी मिटै थपालोन था खुदिंगी ओइना पुथोकपा लानिथौ सनामही मपाउगी लमता थागी मपाउ फोंख्रे सनामही मपाउ असी मणिपुर मियामना पांबा हेंगलकपना लेप लेतना पुथोकपियो हाइना ngasi मपाउ सिनबगी थौरमदा मणिपुर हॉकर एसोसिएशन की सेक्रेटरी लाइखुराम सुरजितना फोंदोक्रे अहिंग नुंगथिल नोंजु नुंसा मरक्ता पाउची पुरीबा हॉकर सिग्ना युमथोंग खुदिंगदा मपाउ असी योहनबा ngambani हाइना थागतपा फोंदोकलदुना LSTV बुसु सुरजितना पुनिंग थगतकी ngasigi lamta thagi mapau फोंबगी थौरमदा LSTV की वाइस प्रेसिडेंट विद्यापति संजम अमदे मेंबर सेक्रेटरी मैस्नाम सिवतते लुवांग लोइनेना मपाउ असिबु मणिपुर की काचिन कोया युमथोंग खुदिंगदा योहलिबा मणिपुर हॉकर एसोसिएशन की थौमी सिंगसु सरुयाकी आमद कोई कई कई पांतो कदगे हाइबन सिंगसी की मपाउ पिबी रिवाइ मसे कोई कोई न चचे बहुकर मयाम की रिपोर्ट लोकसभा मतमदा पब्लिक की मतिक डिमांड लेबा पब्लिक की मतिक कानब पी हाइबस मतिक कोई सोइ जा हाइबस मतिक खंजरी अदो सनामि टेम्बल पुरना असि पांतो पिरिबो थोगोक्से अमरी ति हंदा किसिग मपुंग पारे लेमौरिबा थासिं सिदा सुजे सोइदना पांतो पिनाबा असि ओकर एसोसिएशन की माइगेटि सिंजरी लोइनेना मणिपुर के एसोसिएशन की मेंबर खुदिन कुसु एसोसिएशन की माइगेटि अगर प्रपोजल चेरी मरम दी ओकर एसोसिएशन की मेंबर्स सिंग यावदना असि मपुंग पानबो मंबरते मतम अमदा हेक्ट पॉलिटिकल क्राइसिस लाप मतमदा मदुबु थेंगनबा ngamba लुचिंगबा खनबा मथौ ताई हाइना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महेश्वर थौनाउजमना हाइक्रे वाफम असे महेश्वर थौनाउजमना लेप्तना चंगसिलकपा महाकी पुनसिनबगी खोंगचता टॉप खोंगनांगकोंग
ꯄꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯛꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕ ꯈꯪꯕ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯋꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯕꯣꯔꯥ ꯈꯔꯗ ꯄꯪꯊꯕ ꯁꯦꯜ ꯈꯔꯗ ꯄꯪꯊꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯕꯣꯔꯥ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯈꯨꯜ ꯈꯪꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯦꯅ ꯂꯦꯈꯨꯜ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯕꯣꯔꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯄꯪꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯪꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ India ga Pakistan ga lona ga leriba border akhoi LOC line of control sida wang chaurba army mayama AK47 pare ga leriba se nungti gi lan sokna brane dai biro ne sona de ko adubu anytime Pakistan lan tar ko matam dak long thengna ga thengna doi natra thengna doi ni ko dumaina khoi so khoi political leaders mayam loin ahiba thamba mathau tai ba kari gino anytime political war la ko matam dak long thengna na ba ma kedo yawi mama wai su pukchel sauri ra natra ga kerom ta khai je waro wiro hai gram ni na kedo yawi ma gi dang ta chen bi rani kedo bagino akhoi maira Maitan bora am thadarami dei biune Maitan bora am thadaram madunam lam gandori ba potu gi reason maram do dun ohen ba kai maram sabra ne dai biro ne mama waina Maitan bora thadari ba nupa duna constitution khangba ek khangba lo khang fazana fight to bangam ga daba eko ijati gi dam ifuru gi dam ta manipur gi dam ta fight to bangam ga daba oitara ga di Maitan bora do loction biro adu ma gi dam ta wak to biyo ba aduga pirei ba miduna like so haitaba kai su khang daba oiraga di hayeng fight to bangam oidaba oiraga di sen khara paena mama hoi thamai ba lakpa da mama hoina thamai gra ga di mama hoi su leibak thugai ba yawi ko sengna harbada Indian Red Cross Society IRCS Jirivam District Branch के volunteers सिंगना Jirivam District के ओइना Red Cross Society Jirivam के office अमा हांगनबा मतम कयागी ममांगदगी Jirivam के Deputy Commissioner यावना हाइजदुना लाकपा अदु ZEO थौदाम अमुरासी चनु MES ना बाबुब्राद लैबा JMB School दा मतम खरगी office ओइना बा याबा पिरक खरबा मफम असिदा ngasi sit sengbagi thoram ama pangthokre Thoramasi matangda Indian Red Cross Society Jirivam ki President Huirem Rajan Kumar Singh na haikibada ngasi asi Indian Red Cross Society IRCS Jirivam ki oina yamna nungaiba numit amani maramdi IRCS Jirivam ki office ama ZEO thodam amurasi chanuna babuparada leiba JMB School da matam khara temporary office ama hangnaba ayaba pibirakpagi damang ZEO bu thakachari haiki masiga lonina ngasi Indian Red Cross Society IRCS Jirivam District Branch ke volunteers singna school asi sit sengduna semjil laba matung Indian Red Cross Society IRCS Manipur State ke chairman amadi secretary yauna tha sida Jirivam District ta lakani masida official oina hangdokna ba thaurang tauri haina makatana phongdoki ngasi se Indian Red Cross Society Jirivam District Branch ki yam nungaiba komakati akoina branch sigi office amatang temporary office amatang tijarapasi matam sangna pangukta leirambadu PCC sahib ta hana hajaba matam su mana su room se asang bulai tabadagi hangdana leirapani adu raibak pabadagi andak inau nauna video Jirivam pagi madam amurasina ana matam sangna sinan leirambaba jebo pragi school gi sangle sida temporary oina matam kharagi office si hangga kudongcha pibiru medamu haninga litna branch ki magedi ki thagat phodu Alignment of Teacher Education and School Education as per NEP 2020 haiba theme da yungfam oina haukiba irai numitagi chatharakiba seminar ngarang panel discussion ga loinana loishinkre DM College of Teacher Education Imphal gi hall number 1 da SEERT Government of Manipur gi mijeng makhada 𝐋𝐢𝐯𝐬 cell DMCTE Imphal amadi Department of Education Liberal College Luang Sangbam anina punna kusamna duna pangthokiba thoramadu da Liberal College Luang Sangbam gi Principal Professor N Sanjoy Singh amadi Nambol L Sanoi College ke Principal Professor 𝐿 Singh na moderator oina saruyaki thoramga mari lenina wangangloi Singh na seminar program asida saruk yariba oja Singh yauna expert Singh da fangliba knowledge Singh amadi khanna nainaraba Singh na document oina puthokjuna mari lenaba Education Department ki authorities Singh da pisinba amadi matamgi yawol matung ina syllabus curriculum da hongba purakpa ngamnaba kidamak punna hona minana ba thodang yamina si haiki thoramasida school pedagogy ki subject Singh mahairoi Singh da takpi tambibagi recommendation Singh su thamduna khanna nainaki
Hauzik paugi marak thanna tim break amatang lauminasi. Welcome you all to Unapa School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and rankers. 𝐍𝐄𝐰𝐬 Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thobal. Mega Minds, empowering the aspirants. Break ki matungda mayam taramna okchari makhataba pau pizari. Garang District Legal Services Authority Thobal na Manipur State Legal Services Authority Imphal gi meeting makhada khangabok telaiba District and Session Court Complex Thobal da National Lok Adalat pangthokre bench ani thokna khaidoktuna pangthokiba Lok Adalat aduda punna case sahum humfu pukhalakpagi manungda case marifu lokhatuna khanakibaga loinina bank recovery ki case humfadara humdoi settle tawduna lupa lakh yankhai mari listing marifu chani humfadara taruk settle tawki loinina Lok Adalat aduda upfront amount oina lupa lakh tara mapan listing marifu chamapan humfunipan khomgatki bench number 1 da 𝐍𝐄𝐰𝐬 District and Session Judge cum Chairman District Legal Services Authority Thobal na Chairman Advocate MD Liquid Ali amadi KH Premila Devi anina bench member sing oiki bench number 2 gi oina Chief Judicial Magistrate cum Secretary Masana E Panmaina Chairman Advocate S Bonita amadi and Romeo na bench member sing oina saruyaki loinina matung tarakpada su miyam na Lok Adalat ki khutang da laktuna sel tingdana matam changdana bank recovery amadi court pending case kaya settle tawbada mating pangbiyu hainasu District Legal Services Authority Thobal gi maikidigi khangan lagli. Society Theatre Manipur na sanduna ngarang Wangu Higher Secondary School da hangliba relief camp da Charlie Chaplin Life on Stage koba so ama utkre play asi mamangda Manipuri Chaplin haina khangnarak khraba adudagi theater asina haukiba chahi gi May ahumdagi hauduna tongan tongan mafam singdagi lanjelakpa miyoi singi damak hangliba relief camp da awaba khangliba miyoi singbu ngahak awa pothanaba wakhalonda Society Theatre Manipur na so asi ngasidagi utpa haukibani dialogue yaudaba acting khaktana miyambu nokhaliba so asida Sawat Chandra Thiam matam amagi Chaplin Saba Hairaga Khangnabana Charlie Chaplin ki saktam langki so aduga mari lerina Society Theatre ki Secretary Sri Kanta Posangbam na hai Hauzik lamdama sida thokliba irang asina maram oijuna mayum makai leizadraba miyoi singna relief camp singda changjafam lauduna lairiba miyoi singbu yumda hanjinningbagi wakalda waduna lairiba miyam adubu ngaihaktang oirabasu makoigi wakal potha hannaba so asi puthokpani hanasu phongdoki Wangu Higher Secondary Ground sida Chaplin show ma theater gi maike de pagi chabani uli bagi maramdi akoi Wangu Higher Secondary sida masing yamlaba koi lanjelakpa allaman silnaw sing angang sing sa sing mayam ama leiba makoi gi punsi si hojiki leiba lan sida kuki singna terrorist singna landar pa sida makoi main thadok tuna mapam sida khangdura le liba sida nong to oribsu di society theater na ni kup am to su nohan gi haibagi damakta koina Chaplin show si chabani Aroibada maroiba pau amuhana pizari. Lamlai gi sanabungda Natural Grass Football Playground ama semgat naba Chief Minister 𝐁𝐫𝐵 na ure fo yung tamkrei. Modbungda KRAU ni chingnaba khutlai paiba kuki militant singna yu thaki haiduna tamthina fubada kuki nupa ani sire amathina soklei. Mitei Thabalonda tha khudingi puthokpa lamta thagi lalithau sanamahi mapau mari suba edition phongkrei Political crisis lakpu matamda thengnaba ngamba luchingba khanba mathau tai haina political activist Maheshwar Thongnawsamna haikrei
Northeast Windona Sandok Sari Banu Thugi Pau Matang Asada Loisari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanna Chan Mabamna Krumjari.